Sawubona muntu wesifazane, sawubona Mbokodo, sawubona wena millionaire. Ulala kanjani unganalo imiliyoni mfazi? Ulala kanjani unganalo imiliyoni? Uyabingelela kuMaskosana, uyabingelela indlondlo yephinifa bakithi. Uyabingelela indlovukazi ethi sanibonani bomama. Kamuva nje sesijoyina nawo ubaba-ke. Sesijoyina nawo ubaba. Bathi nje yabona nje nabo balifuna leli miliyoni esithi siyalifuna. Sibafake yini ekamereni lethu? Sibafake yini elawini lethu? Bafethu ngize nendaba ezimnandi-ke, lalelani. Amaklasi lawa 1 week siyawagcina kulo nyaka. Siyawagcina ngoDisemba amaklasi ka-1 week. Ayaphela amaklasi ka-1 week. So, into ezokwenzeka next year sizobe sifundisa amaklasi ethu azobe ethatha 1 month ukuya le phezulu. Kosho yona inkosi, kosho yena umdala ukuthi sithi 1 month to 1 year, noma sithi 1 month ukuya ku-6 months, noma sithi 1 month kuya ku-3 months. Kodwa-ke lapho-ke sizobe angithi uMaskosana uhlezi ethi mayicabanga anicabangele nani. So futhi masenza ibhizinisi thina sifuna lento le eyisinkwa le edingakala zonke iy'nsuku. Asenzi ibhizinisi ngezinto ezidingakala once in a while. Niyayibona lento. So kule ezayo-ke eya next year iplan sizobe senza amaphinifa, senza ama-tracksuit, senza ilokhunjana amajazi esonto. Nizwile yini le? Nokunye-ke okuningi engeke ngize ngikubale manje kuzoba i-surprise kunina. Ya, nokunye okuningi okuzayo bakithi. Kusukela ngoJanuwari nje sobe sesiqala senza lokho. Niyezoni? Niyezo yini? Ngiyanitshela-ke ungalali-ke mfazi, unganalo imiliyoni. So amaklasi lawa awa-1 week ayagcina kulo December lo. I think sizovala nge-3rd week ka-December siwavala amaklasi, then sizobonana next year. Nama-trip-ke azophinda aqale futhi next year sizo-announce futhi ukuthi azoqala nini amalokhunjana ama-trip ukuthi sihambele iy'ndawo. Nikhumbule-ke uma sihambele iy'ndawo guys, usuke uzokhokha nje. Usuke uzokhokha because uMaskosana kumele adle la eya khona, kumele agibele imoto yakhe noma agibele ilokhunjana, ibhasi noma i-taxi, kune-transport ekhona lapho. Kumele futhi athole indawo yokuhlala la ezofila khona secured, afile right, comfortable kuleyo ndawo. So nje usuke uzokhokha uma ngizoza kunina, hlangana nibe bawu-10, ngiyoni-charge nje kakhulu futhi ayikancane. Otherwise, wazani kumina-ke eThekwini number 27 ku-Bramfisher Road. Ila sibonana.